Nijang Karbi Anglong Bichung Reng Thamar constituency ke Parlo Karbi Anglong Culture Society tum pen chapate rupi ponsi garo tum mithang aluna lampen chenglok mithang culture son thong ke pan chapate ponsi Nijang ni rep ni tur pangrum pepen Unini ko ra pho an chetong ponsi mena lamaki chithan chimum ponsi mayardi do cho pen chapate pon reti do Lasan si bang somai long kapre kadim penta nang chitong dun do puta lapen Meghalaya Nogan district penta nang chitong dun pusi biota nang pachini du Bangso Wangala festival long mai pusi jenra sang malapen konchun bangla nezar cheran alang litum pen chipahim pupon Ningkan ko rener ke Wangala festival long Miss Wangala chipate pon along Miss Naomi Marang lapen Sunia sang matum si chipalong ponlo Sonsi ason son chipate pon along ni thomang bong pajot pon si misen mi pen nong e chipajir pon si mai pajot pon Hamren Pen Jonah Singh Rong Hang Report Time News Dipu I think this Miss Wangala of 2024. I was excited both and I was also scared because this was my first time to get the Miss Wangala 2024. So how will you express in your own language regarding this festival? With my own language. Yeah. Angas kanggobate ya Miss Wangala 2024 chang 28 ba ino nga participate kana ba tariba anga kangde kenna chum ro excited po nga chum may na yan ang ni first time nga Then you na Karbi pen ma ningarong ma nang. awe Ta chak lo. Ningarong lo ma. awe ang namin kusyong biaya 28 ba 100 grams su participate Miss Wangala participate kaman na Ante nang mama nang mami fan ko pilor kipuji. Ako na pa no nang mga ante. nga hamren ni Nang rongomen ke? hamren rong Karbi Garugaon. Ya, Karbi Anglong. Jadi tu, yang asal jadi project Wangala Festival supaya sebenarnya yang utama. Lalu juga sang project Wangala Festival tu, para Rajendra Wibara LP School juga pentingnya. Yang Karbi Anglong penting, jika Salaram Salam penting. Juga penting asal project ini participant perusahaan doang. Jekon singa bunga September bunga November ini ya asal sini November na bunga tengah asal apa Wangala Festival ni salongan jekon sini chief guest akan kulina berapa baru ya singa sini banjir mo ya sini operasi kan jadi ya sini sian di mana yang ba project ba 100 grams Wangala ya sangba sini ya Rajendra Wibara School ni no ya tu asal masuk tu sebabnya di mana ya no ini perusahaan doa aru delegate sang Malika semua macam base Karbi Anglong is Karbi Anglong ini cukup kan asal suka atau suka ni punya ini 2800 gram Wangala Festival ini last date amat dak whole Karbi Anglong itu arat itu magaru amunitum dak kewang amat ini bangke last day amat ditima last day hood open session itu Akahai Dr. Puniram Rohang CEM Karbi Anglong Autonomous Council ini dak chief guest apar ke itu 29 boy langsung MLA sar Rupsing Terong Kewanji amat main alam bangke nituma Wangala Festival bangke
itu Arnam Messi Saljong Arnam halaman Thanksgiving ceremony itu kapati laso mage June after harvesting June cultivation la main festival la bagi amen bagi la Messi Saljong Rongchu Gala Karolam bagi Rongchu Gala in English if we say it is a Thanksgiving ceremony to our deity, that is our Messi Saljong. Kasih lo, kasih itu mah Garo Arat Iman itu dak ini bangke 28 lo next year itu dak non delegate session Changchelang non itu mah delegate session doko delegate session afitansi itu next year kan itu dak si doi mama kapregadin sa doi lagi macam wai bonji amar non bangke itu mah main event lagi one gala dance la non bangke performance soli bom lang amar laso kaprek bangke around 30 event do itu dak event laso event kurote jama dokka Sigring dokka serejeng ringa laso amar do Mr. One Gala Mrs. One Gala to kasi nilitum dak kaprek tribal tum do dak pini dak pini latum ta wangbom do hai non ta amar kala KCS tum ta amar Diva Cultural Society tum ta open session hot bangji kasi nang itum dak karbelong today ini dak cewang kan nilitum dak tax pen nang itum kan Jorolo amar thank you Kacip pate group kuan lo itu. Oh, dak niluma dak troops pinning bangke around 25 participant do amar delegates bangke all Karbi Anglong around 600 plus dolo. Talihin pen lah. So Wangala Festival in corner ket kipling. Rata pan kopi do ketanji ning hangga. Oh, laso main nituma moto bangke deleng to make na chiru agar na laso moto bulote to take care and develop our society. Lasi nituma all Garo community front is unity plus awareness laso program pen aru to preserve our culture. Main awareness bagi to preserve our culture and identity.